Abanyeishengyero nibo bashomerwa ekiteiso eky'okugayita ekitongore Ky'Omwani ekya Uganda Coffee Development Authority Ministry ya Agriculture ekintu ky'Abanyeishengyero bayanga bari kugira ngu kibanze kiraba omu mateeka gahikire okutari nk'oku gavumenti kifuipu yaba nanda ngu iteeka eri ritwazibwemu. In the interest of harmony, but while compliant with Rule 16 read by Honorable Kotogong that indicates which rules are entrenched and those not entrenched, I now beg to move another motion that Rule 204, Sub-Rule 5 and 6 entirely be suspended to allow debate on the report of this bill. Netugamba nti nedda okutaasa emmwanyi yaffe okugikwata tugiwe Ministry ya Agriculture tuba twonoonye n'akatono akaliwo. Tetugamba nti UCDA tuukiridde nnyo bo tebakola nsobi oba ki, weewaawo nabo balina bye balina okutereeza ekitongole ekyo. Naye ffe tugamba nti bw'ogitwala mu ministry buli kimu kigenda kufa. Abandi Abanyeishengyero bagira ngu tibari kwikirizana n'omuntu weena kugira ngu ekitongole ekyo ekya Uganda Coffee Development Authority kitebwa hansi ya Ministry ya Agriculture yaremerwe kukora emirimo yayo nk'okwongyera akatare k'amajani. Ekyokubanza bakagira ngu nibenda kurationalizinga habw'okugira ngu ebitongole nibireeta losses omu government. Hati UCDA neekworeka ngu neereeta profits omu government nyingi munonga. Omuntu aguma nahinga omwani gwe, government tekumutamu sente tekumuhereza ebigimusa, we nahinga yaheza kuhinga naguza government naguza abantu omwani government nekwata omusoro omuntu abone sente zokuherera abana be. Omwani guno ogupromotingibwe ekitongole kikwetebwa Uganda Coffee Development Authority. Ekitongole kino kiyambere kikoto muno kuteeka omwani gwe ihanga lino Uganda hamutindo gwa Africa yona, ensi Africa yona kuba namba 2 obutugenda in the whole world etera hamutindo gwa musanju in terms of omutindo coffee quality. Nabwanyuma Abanyeishengyero abo bajoruka kanisa gavumenti beimuka bakuhakanisa ebi byona byaba bishazirwemu ero speaker niko kugira ngo kuganira iteka eri nikuzagarukamu izooba erya entakare ekyatukubye empucucukwe nga bannaffe abava mu bitundu ebyo ebirima pamba abamata abente naki anga bo bagamba nti nedda ffe tetufaayo ebitongole ebyo tubigalewo gavumenti ekole kyeyagala okukola. Tugamba kati abantu betulwanako ate bo beyisiza batya. Forestry and Replanting Amendment Bill 2024, Bills Committee stage. Ekitongore ekya Uganda Coffee Development Authority kikahabwa sente ziri kwingana obuhumbi 40 kandi kyaleeta amagoba agari kurenga omu bihumbi 8 obw'esente za Uganda.